Na Facebook stranici Pijaca Inđija naišao sam na objavu gdje neki gospodin Rastko napisao da svaki dan poklanjaće 300 litara mlijeka, a neradnim danima 150 ili 200 litara, jer greota je da se baci. Tako je on napisao, na ovoj Facebook stranici možete vidjeti i adresu. Ja ne znam šta se tačno ovdje dešava. Ako neko zna, neka mi napiše u komentaru da znam i ja, ali i ostali koje zanima šta se tačno dešava oko ovih mljekara. Posle toga sam naišao na neki snimak gdje gospodin, vlasnik farme i njegov sin daju izjavu kako će morati da rasprodaju svoju farmu krava, jer neka mljekara neće da otkupljuje više njihovo mlijeko. Vlasnik farme, stariji gospodin, plače dok govori da će morati da rasproda svoje krave. Ima li bilo šta teže nego gledati suze starijeg čovjeka koje pušta zbog neke nepravde? Da li me sada razumijete kada kažem da bi bilo dobro da neka starleta objavi ovu vijest o mljekarama i ovim farmerima? Nije važno ko je i šta je ta starleta. Više ljudi bi vidjelo njihovu objavu i cilj je postignut. Ali, šta mislite zašto niko od ovih patriotskih kanala ne objavi ovu vijest? Već objavljuju, ne znam, nešto o istoriji, o pravdi, o istini. Nemam ja ništa protiv bilo koga. Ali, šta kažete na ovo? I nije mi dobro dok sam vidio ovog čovjeka starijeg da plače.